Ujone lutua mon mugu dong chuny gi tek. Anyira pa jumu kene dong chuny gi tek. Ya dada neni ka keidi Kristo liko kuman fudi chal ke ken. Keidi Kristo ka dong liko kuman mano futi chal dok be futi normal. Chidong kong wa goyo kong. Let's imagine ni keidi Kristo tika romo ke nyapa ngat mo. Ka keidi Kristo ti romo. Utaw ni like rom beru wecha ismani. Unyo kiranen kede romo beru wecha ismani. Kong dong ba kero kong ni utie style man ni missionary society ne missionary style jumu kene bar ni MS missionary society mano in nyapa ngat moni ini vuro ko ki pengiri en keidi Kristo dong ti malo kuja tui dan bar kuja keidi Kristo ti malo en style mi missionary en wo keto ka kerni dong ti keidi Kristo dong tika miri ti ki gubu ne weng en style moni mano lu te rudi muguno tika bino unyo udong tika bino nyo la tien moni manye kon genani tika bino dong en style enuni badong mer ke wek lu te dong o karri wek ku non ka beru kama gi beri ye mun lu te keidi Kristo keidi Kristo lik ujone anwa yam ke nywale dia choli adon ye choli pudong panena choli mo madok lik ko we chais pa keidi Kristo en we ko jui ana wajani a choli mo machal ki keidi Kristo peke taka ngat mo wajani a choli mo ti chal ki keidi Kristo ngat eni no utimo an abomination unyo no waju goba a choli mo peke machal ki keidi Kristo ana ko idi a choli aneno luoke a choli aneno a choli polle ko weng polle ento mo machal ki keidi Kristo to peke ba man ene wego ji an wajani keidi Kristo pela tien palebek dok pela tien a choli so keidi Kristo o wek tichoko kinya choli kamoy ken machergi he should not introduce himself ni ana choli dong bedu pon bal mo ka dong wajani en latien palebek kamo ki ken teko introducing ni en latien palebek dok wun mau ti social media unero YouTube unero post pa KD YouTube Facebook kone TikTok kamoy ken mau wajani en latien palebek uchual la clip enu ubien bora unyo sharing any introduction ming emoni machako kinying lutien palebek koni bor ye kon ngongo le wor daga imeneni eni ayeda dek lo weng tega waju gin any introduction ne moy ken me video uchual la clip enoni chia cheke daga kongeni abi yar lokum KD Kristo kwiji abi revealing lokum KD Kristo kwiji and what idia chuli ubingayo KD Kristo wangolo ni charo laka karuma ubingayo KD Kristo I am ati cheke daga ti konge ubalo nyingwa romo utiyu ki nyingwa romo kun enti lugwar ma ta nyumadi nyuka kwamo so KD Kristo this is a serious warning ini temme kong video ni mo ke ken ma ini kero chi ini introducing ni in latien palebek nyoy luong kamo chi dong ini pinero dok e pinyang ni Daniel Soka kar ti bad news loyo ipiniang ka ini tamani goba kamo e ken video ni mo ini cher introducing ni in latien palebek adada ni wan ki kome ma woti lutien palebek pane wo be ti palebek gang wo be ti palebek pebe dok waga ka loñing palebek kar duju man dong pa KD Kristo ni uloñing palebek udugu gin tugune ka recording video pa ni na chel
video pa ne ko weng no lo ye nying ni palabek pingo palabek gang ke gang war mo mapire tek mape wache kama lu baba baby no ye kama lu ming baby no ye kama tim char baby wini nyingi ye palabek lu deu lu juma kwirma pekinyi bo ming so KD Christo ko ti mistake modori metoro kinyin gangwa metoro kinyin palabek gima ti chwer chunya dong ene dong dan mo keng tawen KD Christo la ten palabek ada gwen la ten palabek ye la ten palabek mo malik chal KD Christo ni tie konko achuli mo malik chal KD Christo tie achuli mo machal ki KD Christo tie KD Christo nen chalo Moses aligi kidong madi mugunyo kidok do gwara mugu kitiga mer kiti kila volo eni kila ming eni me bieno me yago ngom igang wai palabek me yago ngom wa nyo me bieno me kelu pego palabek pien Moses ali wori palabek pien maroma ria dek ni en ka ngom gi ti palabek wone kiyo palabek so ngeu kep malo palabek ku a kede mo keno gi tong ka tum ki ngagi ikome so net cha dong kitiga mier ni kichwal la kwaro gi ni makono kane ki nying ni KD Christo kong ma chil be nya choli banyir be pe nya choli ne nga kong KD tien lo kayo Christo be da kaye dok bera ne ni ti Christo ko lo nying me deo mo mauno mier pe bero ujere nyo o chok ki KD Christo lok eni lok mo mi chwin mo ma pelare so wun lutwa mauti social media iniano mo ki ken tere KD Christo doko bino katemo turo kinying palabek katemo turo kinying palabek uchwa la clips erni chia bi moyo lokum KD Christo weng ba weng kwiji chi an abi moyo pikuo ki yak madom KD Christo ki kuber katimo ne ibuyali iboda Congo ikongo kwene koni West Nile kid magi kwalo kede mutoka no ki Uganda gi smuggling gi donyo kede gi chwalo mutoka wa ikongo yak muku mano gi yako ki mudugu KD Christo konwe ko ni mo KD Christo loin kore kani ye ko ni mo loin mer kore ko ni ma an kar mo kana katiro i TikTok live mano mu gati ko arno no we kon KD Christo u loin kore ni mo chi u lock dinge u nyu lock bet en kore face en chi we onen lokom KD Christo peti ngat mo ibiyali mapengeo ni KD Christo la kuo pengeo ni KD Christo la yak madon mano giti kelu yak madon magi yak no kimudugo everybody ngeo lokom KD Christo so abedo ka ling wachon obeda kanyo lokom KD Christo chi waneno wiye dong tika du diru karo kidong mario KD Christo ni chal tika nene ni weko en mo weke ni ne chope wangeo lokome tam wachayo KD Christo don romo ento it is becoming too much piendo come kiti referring ni latina choli ko latin palabek lok ming enu meru giko lok ming enu bigiko niano mo kiken pa KD Christo temo mistake chi oda kanoyo wajo ni en ko latin palabek temo introduction mo madok ki nyinga wa tugun palabek wije uchwa la clipe wet KD Christo niang ni ya chuli kar ka okeju giraj dongi chabet mo karo ana wajo i platform ka eni kit ma taban amin uno kede KD Christo taban amin uno KD Christo i town biyali maki gwor KD Christo weng ki piro taya weng come maki miero chwinyo taya we wango piendo dong dar weng u ologo ki kuo pa KD Christo u ologo ki yak and ki yak in the gangs in the group he was one of the gangs leader belu kuo lu yak chidong tabana min ki kerone madit chala en general o jogo dano o cooling the situation o calming the situation
uriemo dano ci kikwanyo taya ke kom KD Kristo kigonyo ching KD Kristo tabana min ukwanyo KD Kristo uchero kiri motakane ni chero kiri gange endong ni chake ikar enuni ti rempa KD Kristo guga patwal gen kit tabana min so kombedi dong KD Kristo neno tabana min chalo Godfather ne chalo Godfather ne pienu saving en ki wang ikom taya saving en ki to endo wek dong gak do inget tabana min so nen chalo tawni ka en ber ka kane inget tabana min ci dano biluore wana chuli waneno general tadi KD Kristo wan luor general pangat mo teka yini tim ulok ti tim gopa maraj kono iti kane te general unyo pe kane te general no yot chal choachel so mingi pe doa kinya chuli pe tem gummi kinya chuli pi nem char in tamoni ya chuli pe ngeo in mabe ya chuli pe ngeo ni in la kuo in la yak mauni yako dana ki mudugo a chuli itawa chuli pe ngeo wen in bini rone ikane ya chuli kama pe ngeo yene wan ngeo lokumi chon mada ento no wale ale ngeo lokumi chon wajele jana merno pe wa ye gamo lokburi lokumi maduong and we go duju pole weng kinge lokumi kwiji so in KD Kristo mete mer ke nyipe ko macholi mete mer ke to ke nya choli chi bi nyang ni harmoni wana choli chunwo chue iko madi lu gwara ke ena ria gicha ibi nyang kai bete mo to chi wo bi chuli ke wanko wo bi chuli ke wanko ma lu bara ki madi ki ka kwagi unego ke wana choli yes lo go back and wati ati lok mati very serious tere te mo mer to ki nya choli nyo nyipe ya choli chi wo bi chuli ki wan ko pa choli mama digiti nego gi wai chawani ya pa kidong a choli maduong mo kene maka kwa lubara unego gi ibi niang ni harmoni wana choli chunyo kejo mo piendong tiela ko lu rok mo ni gitika mier temo gum gi kya nywa gi ko iloba choli ungeo mabe ni a choli ugwa ka ki mapol lingomgi ugwa ka ki mapol territory mamegi but ka any day enough betraying a choli gwa balalu iloba choli kar cha kuno kena yelu nyak lu nyet chak babagi tina ne a choli gwa ka mani madi gwa a choli gwa madi ya choli mapelare kumbe ni madi ula ka gene tielu nekwa ya pa ki kama pola dada ya choli utina en lokeni so one this time wa kejo dong kwije peti umuwang mo ki chen umuwang ki ching dong peke umuwang ki ching peke dok pe wabiye la rok mo unyipe idia choli wana choli wa miero beda choli piwa konye lu rogo romo lu rogo gudla keko menego wa meti maranyi duju ikum wan machala choli so lok manni la yom chun ki ger ki nyachi dong pe wa miero no so wan pe wa binyibo adonji mo i territory pa churi pe wa bi nyibo la lak mo ata ni bien kanywena wa diga ma lak ke komwa u chak ne ko wan pe wa bi ye mistake eni kweri wa gotimo chi wana ne ko ni dong gin ma dai dong pe wa yi ni no ne man benechero bot balalu mu mati kane ya chuli ulalu mu mati kane ya chuli ki kage mu mati kane ya chuli ni balalu mergu bikane pikare mo manok pini agulu furu dio taj nero ma gulu aki como taj chi ubineno ngoma biteme ya choli erwego wai mwaka mukaro chani watika identifying balalu weng mati ya choli balalu weng mati sub county moiken balalu weng mati district moiken ya choli watika identifying yo weng ke angamo jor balalu ingoma choli angamo jor balalu territory pa choli wacho ejem ino weng wa documenting o weng ti weng bod lutiana choli mati in diaspora ti bod wana choli weng ma wati gang wa mati diaspora ne wangiugi so nino mo rubao bi konyo agulu bi agi como taj chi utaj don kene chi bi neno
ibi neno ni achuli kar chwingu chwe mo jui wakok la ling ki chwinyu kanyo wakok la ling pen ng'eyo ni agulu di wako kamo mo to cher ye peke so agulu ni nien mo beru biti nien mo ubitie bere chi utai ubidon kene chi ubi neno ubi niang ni achuli chwingu chwe